juga piit jualan gitu ya tempat tuh. Aing saya copok jantung aing. Kenaon? Paruyeng gitu ya. Coba pagawean, Udah gawe baik. Udah kenal deui. Tukang hiburan yang nama euy. Dan kumaha? Awewe atuh. Siang ngajakan teu bener ka kadus. Kali-kali atuh ulin hiburan. Jika panggihkeun aing ku kadus. Awewe anu jauh. Jauh. Heulah, jalan-jalan. Heeh nya euy. Yuk. Kali-kali mah kudu hiburan meureunnya. Erek. Naik gaskeun. Gas. Apal teh maneh rangda nu Loba. Di hari di aja gitu. Yuk. Cier. Nah, Menakjubkan. wow. Tapi api atau iya, nyala. Geus eta mah jatah kadus. Hah? Heeh. Ih, jelem. Cing geus aing heula. Sep cicing. Ada jadi kadus mah yuk. Punya apa masyarakat? Cicing rakyat. Hop. Nah, Masya. wawanianan ka kadus. Yo, pamimpin heula. Cing. Ih, Rambut api. Iya mah, baik semuanya lagi diajakan ngelakuin. balas tidak lulun yuk. Nyabak. Siapa? Cicing. Iya, cicing. Iya, cicing. Iya. Mantap. Tuh, kejaran sih ya. Ayang gini aja nggak jalan cicing. Neng. Emosi kamu aja Cok, kabur. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Neng mau kemana? Mau ganterin. Bener Neng, mau danterin sampai ke puncak kenikmatan juga anterin. Yang bener Iya bener Neng. Ayo atuh kita berangkat ke puncak kenikmatan. Ayo Din, pencok wae. Balik pisan aja.